sefefu ba owa po adede ma owa yami ya ako. Falu kaita zui ba gangerenua basa-basa dede ba kanal YouTube YKB GKI TV taromali lowalangi ke dama ke adre kami siwa bawa sifele drua 2020 asara sinotefaane ba gangerenua wasiat tehala ia mori basura gamosi fazaene ngawua sisara irugi ziwalo batuho ni basoda gamosi fazaene ngawua siwalu imane taromali lowalangi no fahalu zo aya Yehova iwa Yehova lowalangi ngahana imane ogoro ra odo bayawasa mauhu Yakobo anuzu dedegu hatira adre ba ululu banua adre fabaya osinia tuho daru maliheda ya ia da hedrege bayawasa fa omasi siseki ba fa omasi satule ya ia da na tategu zoriyumoda tategu dalifuseda tategu nunoda abo zifahubuheda bazi lesohi simane na lalau bayawasa fangehedege abe famila ehuku ba fangosiwa boi ni habe ba adia ia fefu gamuata sile atule tanebe mo ita bawanegu baba mamasugi badede baba manuturu lala mefa omasi sikruhu ya ia nata otu enabeda berzile seki ni falua nia tafu babalala kenia he ibisa ia bamalua bah he ibisa ia gei wangobasi abodaniha tau baka tatuturu lalania ena so bamosumange abu fa omasi ni faluada banabodaniha ena fa omasi swadu fa omasi satule si fa nide ba fa amohulu de baba omasi gofu haniha iya bere le omasi Yehova wa yawasa hama mo iha iwa Yehova ba itiba zifayawa bazura gamusia de tefahao ita bawangi ila ma ibe ekeda ba aboto badede walau walangi ada egua si bayi ma omasi nia baniha ni wewe nia siso baguli dane ade wahewa esimane dae hewa ai walangi sebuah fa omasi ia bale ira idu herenia Yehova bangawala zile atule ni falwada ifagi iherherege bahada ia fefu ngawale bayawasa dededa basile seki ni falwada bale ilau zile ede modane bawa omasinia ibe ekeda zitobali famahae ibe ekeda zitobali fanegu mafamotu ba ihuku gai zamazoki sila seki ade patenga hadrege dae iwa ana sabada romalinia ihuku zamazoki sila seki Yehova ba mohori toira bagulidani ohita dede zoaya fefu badai ena dozi niha la omasi ezomasi luwalangi ena dozi niha la falua hadia zomasi luwalangi ena aboy tekiko ira baba yawasa dedera ba ena aboy elumu ira ba mawale zile atule i omasio ita luwalangi tenga bera menota falua zisoki i omasio ita luwalangi tenga bera meno omasi ita luwalangi hizai i omasio ita luwalangi bera melo luwalangi solomasi ia baniha fefu ni boboi dangania baguli dane ade berdae
mo onolo tede ita bamo doroge fa omasi adu. Si mane fa omasi lo malangi heda, si mana gai ta falua fa omasi bana bodania. Bai soba yawasa, bai soba ngosebua, bai soba ngehedrege abe, bai soba edena babulau sila atule bana bodania. Data falua zomasi lo malangi, data falua hada ia fefu zisehi, si mane folau lo malangi bawa aulida, me fefu hada ia no buala lo malangi heda, tenga baba yawasa ta obuna ia, tenga baba ngehedrege abe, data obuna ia iba mamalua fa omasi baba mangebua tei zo aya ya ita Yesu Kristo. Drege da daromani lo malangi ya duhu. Ira tani fusa da tahala halawa da baba nubreheni lala halawa YKB GKI TV ade da like ta subscribe bata bagisi bana beda ni sama dulu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.